Shalom shalom bene data, twongeye kandi gushimira Imana yatugiriye ubuntu tudahengeshanya gushimira Imana uko bukeye n'uko bwije, tugize umugisha wo kongera kubyuka amahoro tukahumeka, ushobora kurambura ukuboko bigakunda, ushobora kugorora ukuguru bikemera, ushobora gukora ibintu byose uri gukora, ushobora gutekereza imirimo wakora uno munsi, ushobora kurukora ku byo gukora. Ubwo ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bugeretse ku bundi, uko bukeye n'uko bwije umuntu wese agomba guhora atekereza ashimira Imana, kuko ntabwo wabyihesha, kuko ntabwo wakwihesha umwuka uhumeka usibye ubuntu Imana itugirira yonyine, kuko ari umutunzi w'imbabazi, igatuma tubyuka amahoro, nta ikuba cacitse mu mudugudu, nta ikuba cacitse mu miryango yacu. Imana ikabana natwe, umuco wawe ukaturasira, tugasigara dushimira Imana tuvuga ngo Mana wakoze. Rero dufite inshingano, dufite devoir, dufite umwenda buri muntu wese wo gushimira Imana, wo kuvuga ngo Mana wakoze kubw'urukundo rwawe. Reka rero umuntu wese ahari tugiye gutangura icyumweru, iki ni icyumweru ciza Imana iduhaye, icyumweru cy'umugisha. Dusigaje iminsi mike ngo tangire ukwezi kwa 9. Reka umuntu wese rasenge, twisengere tubwire Imana ngo Mana turagushimira ko watugiriye neza, ko waturinze icyumweru cyose gitambutse, uduhaye ikindi cyumweru, tuyishimire hama tuyisenge, tuyiragize. Niki cyumweru kindi tugiye gutangira tuzabone neza y'Imana muri kuno kwezi kwa 9 tugiye gutangira, tuzabone faveur yayo, tuzabone ubuntu bwayo butangaje bubana natwe. Reka rero dusome iri jambo Imana yashyize ku mutima tugomba gusengeramwo. Ni ijambo riri muri Ezayi 46 umurongo w'10. Haravuga ngo mpera mu Itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakogwa, nkavuga nti imigambi yanje izakomera, kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Nzahamagara igisiga c'amerwe kive iburasirazuba, ico umugabo ufite imigambi yanje uturuka mu gihugu ca kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Haleluya. Ndashaka dusengere muri iri jambo Imana yadusezeranije, tubwira ngo niyo yagara ku Itangiriro ukamenya iby'iherezo, kandi ngo ihera ku Itangiriro nkamenya iherezo. Mpera no mu bihe bya kera nkavuga nti ibitarakogwa, nkavuga ati nzabikora kandi nzabisohoza. Reka rero umuntu wese dusengere muri jambo tubwire Imana ngo Mana turagushimira yuko ari wowe. Twebwe ntabwo tuzi ngo ejo bizagenda gute, ntabwo tuzi uyu mwaka uko uzarangira, ariko wowe umenya iby'Itangiriro ukamenya n'iherezo. Twibwire ngo Mana turagushimira ko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe. Turagushimira yuko ari wewe ukomeza imigambi yawe ufite ku buzima bwacu. Umuntu wese rero asenge Isengesho, tubwire Imana ngo Mana ibyo wasezeranye natwe, ibyo wavuganye natwe muri kuno kwezi tugiye gutangira, uzabane natwe, uzabisohoza. Uyu mwaka utararangira tuze tubone imigambi yawe myiza isohora ku buzima bwacu. Ubwo ijambo ry'Imana tubwira ngo ya mwari muzi imigambi bafitiye, ngo afitiye imigambi y'amahoro, ngo ntago ari y'amahonero. Imigambi yawe myiza isohore ku buzima bwacu, igende itegeke ibyo bisiga by'amerwe bitugabize, bituzanire ibyo yadusezeranije, bituzanire ibyo umaze igihe uri kurabisaba, kuko ni Imana isezeranya igasohoza. Reka rero umuntu wese abwira Imana ngo Mana ndagushimira ko ari wowe uhagarara ku Itangiriro. Wowe ntabwo uzi ngo je bizagenda gute, jewe ntabwo nzi ngo bimeze gute, ariko Imana yo irabizi kandi ni byiza kuri twebwe. Reka rero tubwire Imana ngo Mana turakeneye ko bisohora, turakeneye ko dusohoreza ico watuvuzeho. Reka umuntu wese asenge abumbura kanakiwa hari, tubwire Imana ngo Mana rega nta yindi Mana iriho atari wewe. Ni wowe Mana yonyene imenya ibyo twebwe tutazi, imenya ibihishwe, imenya gasohoza imigambi dufitiye. Mana duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turongeye turagushimiye, turongeye turaguha icubahiro
kuko ari wowe wemeye kandi k'uyu munsi tuwubamwo. Ijambo ryawe rirambwira ngo uno munsi mwiza waturemeye kugira ngo tubishimiremwo, kugira ngo tuwunezererwemwo. Erega ni wowe Mana yacu, erega ni wowe gakiza kacu, erega ni wowe byiringiro bidakoze isoni, ni wowe duhungiraho tukarema kandi tugakomera, ni wowe ubana natwe uko bukeye n'uko bwije, ni wowe utubera amaso. Wivugiye ngo ni wowe uhagarara ku itangiriro ukamenya iby'imperuka, ni wowe umenya ngo ejo bizagenda bite, wowe ubasha kumenya ngo inyuma y'isaha imwe ibintu bizoba bimeze gutya, twebwe tudashobora kubimenya, wowe ubimenya byose kuko wewe ntaco wahishwa. Ni wowe mugenga w'ibihe, ni wowe utegeka ibihe, ni wowe uhinduranya ibihe, ni wowe wimika abami ugasimbuza abandi. Ni wowe rero dushima muri kino gitondo, kuko ari wowe Mana y'agakiza kacu, kuko ari wowe Mana twiringira ntidukogwe n'isoni. Turagushimiye kubw'impano y'agakiza waduhaye, turagushimiye ko watwemeye, turagushimiye ko wabonye ko tukwiriye, ko watugize abami n'abatambyi mu bwami bwawe. Turagushimiye ko watwambitse umwambaro w'agaciro, turagushimiye ko watugize abo turi uyu munsi. Turi ibyaremwe wiremeye, ishanga ryera, abami n'abatambyi. Turaguhaye icubahiro kitaraca amahanga. Turavuze ngo reka izina ryawe ryubahwe, turavuze ngo reka izina ryawe rishigwe hejuru, turavuze ngo reka ibyo ushaka bibe ku isi nko mu ijuru. Turavuze ngo reka muri kino gitondo izina ryawe rishigwe hejuru, abami bose bafukame, abami bose bacishwe bugufi, bavuge gukomera kwawe, bavuge icubahiro cawe, bavuge kugira neza kwawe, bavuge ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Mana nta yindi Mana iriho, Mana nta yindi Mana iriho, Mana nta yindi Mana iriho. Ni wowe mbaraga zacu, ni wowe gakiza kacu. Haleluya. Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Oh, urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Oh, urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare. Oh, urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Mana turavuze ngo reka izina ryawe ryamamare hose. Mana turavuze ngo reka izina ryawe ryubahwe. Mana turavuze ngo reka izina ryawe rishigwe hejuru, reka ibihumeka byose bivuge gukomera kwawe. Turavuga ko ata yindi Mana iriho, nta yindi Mana ihwanye nawe. Mbega niyihe yindi Mana, niyihe yindi Mana ihwanye nawe? Yambukije abisirayeli mu nyanja itukura, maze ntiwabambutsa gusa, ubagaburira manu mu butayu, bakaza bararya umutsima batazi aho uvuye. Lodala masinda la boli ya masaya. Nta yindi Mana iriho yakora nk'ibyo ukora. Wewe wasatuye igitare, ubaha amazi baranywa bashira inyota. Mbega niyihe yindi Mana yari gukora nk'ibyo ukora? Mbega niyihe yindi Mana itugirira ibambe nk'uko utugirira ibambe? Mbega niyihe yindi Mana itugirira neza tudakwiriye atari wewe? Mbega niyihe yindi Mana idukunda urukundo rutarondoreka atari wewe? Mbega niyihe yindi Mana ihwanye nawe? Nta yindi Mana iriho mu biriho byose. Haleluya. Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza. Nta yindi Mana ikwiye gushigwa hejuru atari wewe.
nta yindi mana ikwiye kubaha mu biriho byose atari wewe. Ni wowe waduhekesheje, ni wowe waduhaye amazi yo kunywa tunyotewe, ni wowe wubakiye ingo abantu, ni wowe watubakiye ingo, ni wowe waduhagazeho, ni wowe wahaye akazi abantu bakora, ni wowe wafashe ukuboko, ni wowe ugendana natwe uko bukeye n'uko bwije, ni wowe uzigama intambwe zacu, ni wowe uduhagararaho ukadukomeza, ni wowe, nta yindi mana iri hatari wewe mu biriho byose no mu bihumeka byose. Rega nta yindi mana ihwanye nawe. Niyihe yindi mana itubera amaso atari wewe? Niyihe yindi mana iduhagarara hatari wewe? Nta yindi. Reka wakirira amashimwe yacu muri kino gitondo. Turavuze ngo nushimwe kubw'imigambi yawe myiza. Reka rero Mana tukwinginge rero Mana yacu kubw'uyu munsi. Uratubwiye ngo ni wowe uhagarara ku itangiriro ukamenya iby'imperuka. Ni wewe uhera, ngo ni wewe uvuga iherezo ukamenya n'iby'imperuka. Akavuga ibitarakorwa, maze ibitarakorwa ukabivuga, maze ukavuga ngo ibi ngo ngiye kubikora. Turakwinginga rero wavuganye natwe, ibyo watuvuzeho, reka Mana ubisohoze. Uku kwezi kutararangira hari ico wavuganye n'ubwoko bwawe, hari ico wasezeranije abana bawe. Reka muri kuno kwezi kwa 9 usohoreze abana bawe imigambi yawe myiza ubafiteho. Reka ubasohoreze, lodala masinda la boli ya masaya. Reka udusohoreze ico watuvuzeho. Waravuze mwami wanje ngo urahagarara ukamenya ngo ukategeka urategeka mwami bitawe ngo bizaba, ngo maze ngo uzabwira ngo igisiga cemewe kere kituzanire ibyacu. Ngaho koresha cyose, koresha kwiri mu isi byose ni ibyawe. Koresha ushaka gukoresha, ariko abana bawe mwami ubasohore ico watuvuzeho mwami. Ni wowe gusa usezeranya ugasohoza. Lodala mandala toli ya masaya. Tegeka ico wasezeranye natwe gisohoze muri kuno kwezi kwa 9. Uku kwezi kutararangira, gira ibyo usohoza ku muryango wanje, gira ibyo usohoza ku miryango ya bene data, gira ibyo usohoza ku bavandimwe, gira ibyo usohoza ku gihugu, gira ibyo usohoza ku bana bacu no ku bavukanyi bacu. Hari ibyo wavuze, wabasha kubikora mu isaha imwe, wabasha kubikora mu masaha 2, kuko gukora kwawe mwami, gukora kwawe ntabwo bigusaba igihe kinini. Upfa gusa kubitegeka, upfa gusa gutegeka gusa ijambo ryawe gusa mwami. Lodala masandala boli ya masaya. Mandili libondo lotoli ya mosandala bondala zoli ya masaya. Oriaba sandala boshatala mandala bolitala sondala boli ya masaya. Ni wewe utegeka, ni wewe usezeranya ugasohoza. Warabyivuye ngo ibyo wategetse warabitegetse, ngo kandi ngo uzabisohoza ku bw'itegeko ryawe. Reka rero mwamusohoreze uyu muntu ukeneye kubona ubutabazi bwawe muri iyi minsi 2 isigaye kugira ngo ukwezi kurangire. Reka utegeke iki gihembwe ntikirangire, umwaka nturangire. Muri iyi niwe yavuze ngo usiashe saa ipite bila kutenda miujiza. Reka mwami isaha ntirangire, umunota nturangire utarakoreye igitangazo uyu muntu mukaza akora, utarakoreye igitangazo uyu muntu wasezeranyije gukiza umuhagurukije ahari, utarakoreye igitangazo uyu muntu wo kumutransforma mwami, utaradukoreye ibyo bitangaza byose, ntabwo tukurekura. Tuzaguhamagara kugeza Yerusalemu amashimwe. Turavuga muri kino gitondo ngo tegeka, turavuze ngo kora, sohoza ibyo wavuze, kuko uri Imana isezeranya igasohoza, kuko uri Imana ivuga bikaba. Hamagara ico gisiga camererwa kiva iburasirazuba, kituzanire imigisha yacu, kituzanire ico wasezeranye kuri twebwe. Ufite ibyo wakoresha byose, ibiri by'isi byose ngo byaremwe nawe. Koresha ushaka gukoresha, ariko mwami wanje buri muntu wese asingira umugisha we muri kuno kwezi kwa 9 tugiye gutangira. Tubone ineza yawe, tubone kugira neza kwawe. Ngwino utegeke mukama, ngwino utegeke gitare cy'amahanga, ngwino wikorere kuri uyu mubyeyi,
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu, turakiriye mwami, turakiriye gusohoreza gutangira kuno kwezi kwa cyenda, turakiriye gusohoreza muri iyi minsi ibiri isigaye kugira ngo ukwezi kwa cyenda gutangire. Turavuze ngo mwami, reka wigaragaze, reka umenyekane ko ari wowe Mana twambaza ku manywa nimugoroba. Reka mwami ugirire neza ubwoko bwawe, reka mwami wanje ubahe kunezerwa akiza waduhaye, reka mwami wanje ubakoreshe, reka mwami ufite mwami yote yo kugukorera umusukira imbaraga zawe, reka mwami wanje wasezeraje kumukoresha umusukira imbaraga no guhaguruka kugira ngo agukorere uko atigeze agukorera. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro kutwongereye imbaraga, turaguhaye icubahiro kudukoreye ibidasanzwe, turaguhaye icubahiro k'ubwoko bwawe, kw'abana bacu ibyo wabasezeranije byose ugiye kubisohoza. Mwami wanje ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro. Ab'ingendo zabo zabaye bloke turazidebloka kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Abakazi kabo katari karagenda neza turavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana yanje ubiyereke ukuboko kwawe kwiza kube ku buzima bwabo no mu byo bakora byose. Mwami wanje aho umwanzi yagiye agafunga agashiraho amablokaje n'inkuta zose, turadeklara mwami wanje, turabohoza mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu babasingire umugisha wabo, reka abantu basingire ikiganza cyawe ciza, reka abantu basingire ubuntu bwawe, bagende mwami wanje, bagendere mu butsinzi bwawe. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro muri kino gicuku. Uze witegekere, turakwereka abagenda mu kazi mwami, genda mwami wanje ugendane nabo, bamurikishirize mu nyonga zawe, umuco wawe barasire, urinde intambwe zabo, ubarinde impanuka. Ndasenye umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu Kristo, ndatesha agaciro gukora kose ku mwijima, ndananiza imbaraga yose yabuza abantu kugubwa neza, yateza abantu instability mu kazi bakora. Uwo mwuka ndawunanije muri kino gitondo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo waduhaye ubasha n'ubushobozi, ibyo tuzaboha mu isi no mu ijuru bizabuko. Ndaboshe rero uwo mwuka, ndaboshe iyo mbaraga, ndananije imbuto yose itatewe nawe. Reka irandurwe mu buzima bwacu, reka irandurwe mu miryango yacu, reka irandurwe mu bihugu byacu, reka irandurwe mu itorero. Imbuto yose itatewe nawe, imbuto itakuvaho, ntikagire ububasha ku buzima bwacu, ntikagire ububasha ku bana bacu. Turavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka abantu baba amahoro masa, reka abantu baba amahoro masa. Reka imbuto yose batera bagenda mu kazi, ari abacuruzi, ari abagiriki, babona umusaruro wawe. Kandi ico nkwingingira mwami, imitima y'ibyo bakora byose bayikore bakwiringira kandi bakubahisha, bagira ngo kugira ngo izina ryo bakora byose, kugira ngo izina ryawe rushizeho gushigwa hejuru. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, kuko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe, kuko imigambi yawe ari myiza ku bana bacu, kuko imigambi yawe ari myiza ku itorero, kuko imigambi yawe ari myiza ku bwoko. Turavuze ngo reka Mana yacu icubahiro cawe reka gikomeze kiri mu miryango yacu no mu ngo zacu. Ibyo dukora byose tubikora bw'icubahiro cawe, icyo twerekezaho amaboko cose. Buri muntu wese nagira ico akora agikore kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru, kandi agikore mu gishingo cawe. Buri muntu wese agira ico akora cose agikore kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru. Buri muntu wese yagira umugisha wo guhumeka, agira iciza akorera uwo bari kumwe, agira imbuto biba, agira ubutumwa bwiza, agira umuntu anezerwa kubwiwe. Reka ubuntu bwawe butwikire ubuzima bwacu, butwikire abana bacu. Turakumira ikibi cose ku miryango yacu, imiryango yacu iba amahoro, ibihugu byacu biba amahoro. Turavuze ngo mu mpande zine z'isi twohereje umwuka wawe, umwuka w'imbaraga, umwuka w'uburinzi ukomeze kuba ku miryango yacu aho baherereye hose. Icubahiro cawe gikomeze kibane natwe. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro kwico wategetse, kwico wavuze, kwico wategetse ku buzima bwacu ugiye kugisohoza muri no minsi, muri kuno kwezi. Yaba ari ejo, yaba ari uyu munsi, yaba ari ryari, ariko turiteze
kubona usohoza umugambi wa mwiza ku buzima bwacu, kuko uri Imana isezeranye igasohoza. Turiteze kubona ukoresha icyo ushaka gukoresha kugira ngo dusingire umugisha wacu, kugira ngo tugere aho ugomba ko tugera, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, uwapfuye kandi akazuka. Ibendera ry'intsinzi, ibendera ry'icubahiro cawe aba ari ryo rikomeza kugaragara mu buzima bwacu no mu miryango yacu. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.